Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe adahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 12 z'ukwa gatatu 2025 tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama uraho? Muraho neza Mushakamba, mwiranwa amahoro. Twiranwa amahoro, tumeze neza. Yego, mwabonye imvura? Kavura kari kuboneka. Imvura yaguye imaze umwanya munini. Nyuma yo kwemera ibiganiro itariki ishyigiye hanze. Itariki igiye hanze kandi ntabwo iri kera Mushakamba. Iri vuba, ni muri iki cyumweru gitaha. Yego. Urumva ko ari vuba cyane, turaje tuyivuge. Twanayikomozaho kugira bivire ruhande rimwe. Ni ubwo turabivuga mu ngingo yiwe. Ntango biri mu ngingo kuko inkuru uri breaking ije kano kanya, ariko tubanze tubwira dukurikije Uganda ku ngingo ebyiri gusa. M23 yafashe ibice bishya mu gihe Wazalendo zikomeje kuyiyungaho. Ikindi, Lawrence Kanyuka yamaganye ibirego bishishi Human Rights Watch ishinja AFCM 23. Yego. Reka tubwire abantu rero ko tariki 18 Mushakamba. Tariki 18 ni kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Yego. 18 z'ukwa gatatu, intumwa zihagarariye AFCM 23 n'izihagarariye leta ya Kinshasa barahurira i Rwanda mu biganiro. Buri wese yitwaje ikayikubiyemo ibyifuzo bye n'undi nuko. Yego. Ngira ngo dusomere urwandiko mwibahasha iriya nama izabimeze. Izazamo mananizo icyambere iriya nama. Yego. Nukumva ibyo M23 isaba. Yego. Bitari na kure y'ibyo n'ubundi basabye muri 2000 ku bwa CNDP muri 2013. Yego. Ni nabyo n'ubundi bazasaba ariko bongeyemo ibindi kuko ibyaha byariyongereye. Yego, n'ibihe byarahinduye. Ibindi byaha byinshi, ikora ibindi byinshi bibangamira abanyekongo bo bwoko bw'abatutsi. Yego. Ishyiraho ibindi byinshi byo kubangamira abaturage bo mu bice mu M23 controller. Yego. Izana abanyamahanga n'ibindi. Ni ikintu cyo kureba cyane no kwitaho. Yego. Kinatangaje mu gihe SADC byananiwe kubura ikikora, yatinye gutaha, yagize gute kuba haje ibiganiro. Hari ikintu mbonamo kugira mbivugire rimwe. Yego. Ndabonamo ko bashaka guhatira M23 gusubira inyuma, bakavuga ko ibyisaba babyemeye, ariko kugira ngo bakunde barebe ko bacyura amabuye y'agaciro bibye, barebe ko bahenda ubwenge M23. Ariko ni ibintu nzi neza ko M23 itakemera kuko inshuro zose yabyemeye yagiye ibeshywa n'umuryango w'abibumbye, itenguhwa n'umuryango w'abibumbye, itenguhwa na SADC. Rero nta gishya kirimo kizatuma AFC M23 yemera kondisiyo iyo ari yo yose, usibye kondisiyo imwe mbona M23 izemera yo guhagarika imirwano mu gihe batarashweho ariko bakaguma aho bari. Yego. Ntihabemo gusubira inyuma. Yego. Iyo niyo kondisiyo mbona M23 izemera. Izindi zose ni Kisekedi uzemera kondisiyo zo kubahiriza ibyo abanyekongo b'abatutsi bamusaba, ibyo AFC M23 irwanira. Ariko mu byo bya mbere azasabwa ni ugukuraho mandadare ndetse no kwanira imanza zaciriwe abahagarariye M23 AFC. Nibitaba ibyo nibitemezwa, ibiganiro bizaba ubusa. Yego. Mushakamba, ikintu gikomeye hari umuntu ashobora kwibaza, burya ngo intebe y'ikinyoma ntawe yicaraho kabiri. Yego. Barayibwiye ngo isubire inyuma. Barabibonye haza ingabo za EAC.
twarabibonye isubira inyuma isiga ngira ngo yasubiye inyuma ho 80% y'ibice yari yarafashe isubira inyuma ariko ibyavuyemo ni uko yagambaniwe n'abarundi igambanirwa na FARDC ngira ngo EAC yo yonyine niyo yabyitwayemo neza bibira no kutumvikana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero ikintu umuntu ashobora kwibaza ni iki ngiki nshaka ese niba baramutse bayisabye gusubira inyuma ikabyanga ikavuga ko ishobora guhagarika imirwano ikahagarikira hino Tshisekedi uramubona ute nibiramuka bigenze bityo azatwara Tshisekedi nta kwitwara afite usibye kwemera yakwanga kwemera bakamusanga naho yicaye yego kubera ko yaratsinzwe yakomeje gutsindwa kandi nta mbaraga atakoresheje yego nta mbaraga atakoresheje nta nizo asigaranye mushakamba ntawatinya kubivuga niba umugabo akubitwa buri munsi akiruka agakubitwa akiruka yego ntawatinya kuvuga ko nta mbaraga afite ugereranije n'ubukana AFC M23 ifite. Muri ibi biganiro hari ikintu kizumvikanamo cyangwa kizagaragaramo hari impande z'imiryango itandukanye zisa nkaho zitazagira ijambo yego abamwe ba mbere batazagira ijambo kandi bari kuzazana amananiza cyangwa se ibindi buriya Tshisekedi yarakoze kubanza kwanga ibiganiro yego Sadek yari kuzashyigikira amagambo wenda ya Tshisekedi n'uruhande rwa Kinshasa ngo M23 nikora ibi n'ibi ariko nta jambo Sadek izaba ifite kuko yaje kurwanya M23 yego nibura bapfa kugira ijambo ni EAC kandi uruhande rwa EAC sinemera ko rushobora kwemerera M23 cyangwa rwashyigikira ko M23 isubira inyuma uruhande rwa MONUSCO ntacyo ruzavuga nta jambo ruzaba rufite ruzaba rurimo nk'indorerezi zifite ikimwaro kubera ko nabo barwanye na M23 batanze intwaro bagize gute ni ibiganiro Kinshasa niba koko yabyemeye ibikuye ku mutima yego byatanga umusaruro ariko nanone niba igira ngo irebe ko yahenda ubwenge M23 ntibizashoboka kuko nta mayeri batakoresheje ikindi wenda babishyaga M23 bakiri bake ariko uyu munsi hari bananga hari bande nako cyaba gifite imbaraga nke bafite imbaraga nyinshi Wazalendo Tshisekedi zamushizeho abarundi barafashwe barashize bose bari mu biganza bya M23 bandi baratsinzwe abatarapfuye barafashwe abatarafashwe bacitse intege abanyapolitike ku buryo bwose mu bice bigitandukanye birimo abanyapolitike bo muri Kivu y'Amajyepfo n'abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru bose hafi ya bose bamaze kujya inyuma ya M23 icyo bazamusaba cyihutirwa ahubwo ni ukubya bimwe yavuze ngo ibiva mu bice M23 control bizafatwa nk'ibinyamahanga ibyo ngibyo bazamusaba kubikuraho bamusabe no gukuraho kwima abana bo mu bice M23 control ibizamini yego ngira ngo ni inama izasharirira Kinshasa kurusha izindi zose zabayeho mushakamba ibi bintu tugarutse ku bisa n'ibi ngibi nibagirwa ikintu barahura ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025 mushakamba yego ariko barahurira i Rwanda bagiye guhuzwa na Angola ko duheruka perezida wa Angola yegura kuri kariya kazi k'ubuhuza wabwira abantu ko agarutse ate perezida wa Angola si umuhuza n'umuyobozi wa African Union cyangwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe kandi ibi biganiro na Angola ubwayo yagenwe nk'umuhuza yego
agenwa na African Union. yego ni ukuvuga ngo perezida wa Angola ntakiri umukozi wa African Union wahawe inshingano na African Union, ahubwo n'uri gutanga inshingano, yego yazihaye igihugu cye. yego bisobanuye ko azabwira ambasaderi Tete Antonio ari we minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa se undi munyapolitiki, undi mudiplomate wa Angola ayobore. Ikindi twibuke ko ibiganiro bya Rwanda n'ibya EAC byahujwe. Bisobanuye ko muri ibyo biganiro hazaba harimo Kenyatta ku ruhande rwa EAC. Rero ngira ngo ibiganiro bizayoborwa na Kenyatta. Menya niba n'umusaza Olusegun Obasanjo nawe azaharimo. Ikindi ibi biganiro bishobora kubaho ubwo bizanayoborwa na ba bandi bagenwe, ba bantu batatu, hajya bagenwe na Afurika yunze ubumwe cyangwa bagenwe na biriya bihugu, kugira ngo barafatanije ni ku bufatanye, ariko bashyizemo bagenwe na Afurika yunze ubumwe ndabyibutse. Ubwo ni Olusegun Obasanjo, ni Uhuru Kenyatta hamwe n'uriya mugabo muri Somalia. Abo rero nibo bazayobora ibiganiro. Yego. Mise mbyumva rwose neza. Mushakamba abantu barumva Tshisekedi agiye kuganira bakamuha urw'amenyo. Barimo no kugira impungenge ahubwo ngo M23 ngo izagambanirwa, abadiplomate bayo bafatwe n'abandi. Yego. Ntabwo bishoboka kuko ibi ni ibiganiro, abantu babanze basobanukirwa ibiganiro by'amahoro. Yego. Nta biganiro by'amahoro byigeze bibaho ngo habe hafatirwa abagiye mu biganiro by'amahoro. Ni nka bya bindi bavuga ngo intumwa ntiyicwa irarabirwa. None Mushakamba ahangaha abantu baribaza, muri biriya biganiro n'urugero haramutse hagiyeyo nka Corneille Nangaa, haramutse hagiyeyo umuntu nka bariya bandi bashyiriweho impapuro, ngira ngo ni impapuro zo kubata muri yombi zashyizweho. Yego. Buriya nta kibazo bagira. Ntacyo bagira kuko kwemera ibiganiro kwa Kinshasa bitesheje agaciro izo mandadare, kuko ntabwo abantu bashyiriweho mandadare wakwemera kuganira nabo. Kuba yemeye kuganira nabo biteshejwe agaciro, kandi mu byo Angola iganira na M23 yisaba gutegura abazaza mu biganiro, ibyo nabyo bazabiganiraho. Bisobanuye ko hagomba kumarwa impungenge, cyangwa se bakababwira ati muzane abadafite ibibazo ibi n'ibi n'ibi. Yego. Ikindi dushobora kwibaza Mushakamba, ibiganiro biravugwa ariko noneho imirwano igakomeza. Ni ibisanzwe, nta ngo tujya twizera ibya Kinshasa. M23 yabiri mu biganiro itabirimo ntiyaterwa ngo ireke kwitabara. Yego. Kandi naho igeze ni ukwitabara. None Kinshasa yo kuganira ikanatera bivuze iki? Aregari yayoboye ibintu bibiri. Yego. Hayoboye umunyapolitiki utagaragara wihishe mu mwambaro wa Tshisekedi witwa FDLR. Yego. Hari igihe rero Tshisekedi umwambaro wemera. Yego. Ariko FDLR itegeka itemeye. Yego. Rero niyo mpamvu ubona ibikorwa bikorwa ariko ibindi bikanga. None twavuga ko Tshisekedi nabo bafatanije ibiganiro batabivugaho rumwe. Ntabwo babivugaho rumwe, kuko babivugaho rumwe yego twabona impinduka mu bikorwa no ku rugamba. yego ahubwo tukiri muri ibyo ngira ngo ariko nizere ko ndabivuga tuvuye kuri iyi ngingo. yego tuyiveho mbisobanure. ntabwo twayivaho tutarebye ubutumwa bujyanye n'itariki yo guhura kwabo. urabona nka Steve Wemby yego yanditse ati AFCM 23 dirigeant AFCM 23
birihutirwa les délégations de la République démocratique du Congo et du M23 entameront des négociations directes de paix le 18 mars dans la ville de Rwanda. Birihutirwa ati intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iza M23 bazatangira ibiganiro by'imbonankubone biganisha ku mahoro ku itariki 18 z'ukwa gatatu mu mujyi wa Rwanda. Si ibyo gusa, BBC nayo gahuza imiryango iti ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na M23 bizatangira kuwa kabiri. Ibiro bya perezida wa Angola byatangaje ko intumwa z'igihugu cya Kongo n'iza M23 zizatangira ibiganiro bitaziguye by'amahoro kuwa kabiri tariki 18 z'uku kwezi i Rwanda. Ni nyuma y'umuhate wo guhuza impande zombi wo kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko ibiro bya perezida wa Angola bibivuga mu itangazo ryasohoye. Ngira ngo izi ni inkuru ziza zishyigikira ko iyo nama ihuza impande zombi izaba kuri iyo tariki. Byiza cyane. Ariko hagati aho Kongo yateye. Ngira ngo Kongo yateye kuri ankuru y'intambara. Kongo yateye turavuga ku nkuru y'intambara. Babivugaho kuri ngingo y'intambara y'ibice M23 yafashe kuko n'ubundi byose bya n'umusaruro w'intambara. Yego. Noneho watubwira kimwe washakaga kutubwira. Icyo nashaka kubabwira nuko nyuma y'ibyumweru bibiri guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto asezeranyije cyayemereye abaturage basacya amazi. Yego. Ubu yamaze kuboneka. Ubu baravoma. Yabemereye amazi n'umuriro ariko amazi araboneka, abaturage bari kubyina, bari guserebura nyuma y'igihe kinini sake idafite amazi. Kongo ni kuri yagombye kumera mushakamba. Ubwo ni icy'umuriro nacyo buriya kiri kwitabwaho vuba rwose kiraba cyabonetse. Ntabwo kiza gutinda cyane ko hariya imiterere yaho ntabwo igoye. Ni ugusana amapoto yangirijwe gusa n'ibisasu nta kindi. Twakwinjira ku ngingo. Ujye ku ngingo? Yego. M23 yafashe ibice bishya mu gihe Wazalendo zikomeje kuyiyungaho. Watubwira kuri aya makuru? Mbere yuko tureba ibice twareba iyo ngingo wari watubwiye. Iyihe? Yuko FARDC yateye. FARDC sinzi, ndabona naho ari ahandi hantu hasha M23 yafashe ariko bari bayiteye baturuka. Twayisoma. Yego. Ni inkuru dukesha Kivu Morning Post. Iravuga iti RDC M23. Yego. Baracyabita inyeshyamba. Ni bisanzwe nta nubwo izindi nyeshyamba ryapfa kubavaho. Les rebelles du M23 AFC ont pris contrôle de plusieurs agglomérations du territoire de Masisi ce mercredi 12 mars 2025 après des combats contre les groupes armés locaux du Wazalendo alliés aux FARDC officiels. Il s'agit des villages de banditse Buzihe ariko ni Busihe. Ndaza kwasobanura mushakamba ndahazi naharyaga amateke aryoshye. Yego. Amateke nyumbati n'ahantu hera cyane. Ndaza kwasobanura. Il s'agit des villages de Busihe, Mpanamo, Karuri et les collines de Bisunzu seront
de sources locales à Kivu Morning Post, des centaines d'habitants qui avaient trouvé refuge à Busihe regagnent en masse depuis le début de la soirée la grande agglomération de Mugeto sous contrôle du M23. Aha hantu ku batahazi kugira ngo Rusheberi humaze kuhamenya. Yego. Aha hantu ni inyuma y'uriya musozi, urabona umusozi uri hejuru ya teritwari ya Masisi. Ni umusozi ugaruka, iyo ugaruka nko hino urakomeza ukaza ukagera no hejuru ya Gasheberi. Yego. Hariya rero Gasheberi, iyo uzamukiye hafi yaho, mbese uzamukiye hino ya Gasheberi ukazamukira ahitwa Bikenge, kandi urabona ko na Bikenge barayivuga, ntabwo bayivugamo Bikenge, ariko hino ya Gasheberi hari Bikenge, aho haraterera uriya musozi urahagera ko ni uruhererekane rwawo, noneho ukazamukira Bikenge ukagera hejuru ku musozi hejuru. Iyo minutse inyuma hari ahitwa za Gahanga, Busihe, Manamiri hariya hafi, Karuri biri hariya, hari za Gasura, n'ibyo bice. Noneho icyo gice kikagabanywa na Muheto. Muheto yiri hasi kigabanywa na Muheto na ruriya ruzi rwa Rushoga kuko runyuramo hagati. Iyo urwambutse ugaruka hakuno uje ku Muheto, warwambuka uva ku Muheto uba winjira hano muri za Busihe, za Mpanamo n'ibindi bice bihari. Ibi bice bya za Busihe rero na Mpanamo, Karuri, Gasura, Mitando, hari na za Mutenderi, hari za Gahanga, Busakirwa n'ibindi. Ni ibice bifatanye ariko biri hari inyuma. Nibo ba bantu nakubwiye bahunze bariya ba Wazarendo bahunze, aho kugira ngo bakomeze inzira y'Nyabyondo bagaruka inyuma y'uriya musozi. Urabona ko naho rero bahatangiye. Ubwo aha hafashwe bivuze ngo ahitwa za Ruhinzi, ahitwa za ibyo bice byose biri hakuno y'umugezi wa Rushoga, kugeza aho uba urebana n'Igahira hakurya yawe na za Tambi, biraza kuvamo uburyoshye. Ibi bice rero nubwo tuvuga ibi ngibi, hari ibindi bice byafashwe Mushakamba, ngira ngo urabizi. Ahangaha ni muri Masisi, muri Kivu y'Amajyaruguru, atari kure cyane ndetse ya teritwari ya Masisi. Ubwo ntiyabegeye ariko nanone si kure cyane. Yego. Mushakamba hari n'ahandi muri Kivu y'Amajyepfo hafashwe, ngira ngo wahabonye ni imihanda igera muri 6. Ubwo uraza kuhatubwira, ariko nawe ugira icyo utubwira, ariko uraza no kuhatubwira. Ni imihanda iri muri teritwari mu misozi miremire ya Itombwe. Itombwe yego. Yego. Muri Gashama, Gitembe, Gahusi, Murambi, Bibangwa na Bitoga. Yego. Iyi Bitoga si Bitoga buriya. Imwe y'Ababiligi na FDLR. Imwe y'Ababiligi na FDLR, ubwo hakabura ukimbwa kasenyutse. Noneho amarira yawo ntituyakira. Iyi mihanda rero yafashwe mu gihe n'ubundi ku munsi w'ejo hafatiwe Umurundi ufite ipeti rya majoro. Yego. Uyu mu majoro w'Umurundi akaba yitwa Claude Ndikumana. Uyu Claude Ndikumana, yego, yafashwe yarashwe ukuguru. Yego. Amakuru akemeza ko uko byagenda kose bamurashe igufwa kandi rwose uku kuguru kuzacika. Yego. Abasirikare ba FDLR bari kumwe. Nimvuga FDLR abantu babyumve neza kuko mu kanya ngiye kubyitsaho. Yego. Aba FDLR bari kumwe n'abandi ababashije kurokoka birukanse bakizwa n'amaguru basiga majoro. Yego. Bananirwa kumuhungana. M23 iramufata.
uyu majoro abarundi bahise batanguranwa akishyirwa ku mbuga nkoranyambaga bati ni umu Red Tabara. Bahita bagenda bazana videwo y'abarundi muri ya Region Force bageze Mweso bari kuganira n'abaturage M23 bashyikiriza Mweso, basanga uyu majoro ari mu bari babayoboye muri abo ngabo rwose baranamupresence baravuga bati yitwa Majoro Claude Ndikumana. Yego. Ahangaha rero ikinyoma cyawe kiba gipfuye gutyo. Yego. Ikintu ndi kwibaza gikomeye no kwibaza niba M23 izamufata ikamuryoza ubwo wenda sinari nakabivugaho neza. Uyu Majoro Ndikumana usibye kuba aha yari mu bayobozi, yego, akanerekanwa, uyu Majoro Ndikumana ni nawe mu bagambaniye M23. Yego. Ari mu bagambaniye M23 ubwo abo muri ya Region Force b'u Burundi bihuzaga na FARDC. Yego. Umusozi wa Gicwa bahagabye igitero FARDC, bahaye inzira FARDC n'aba barundi bari kumwe bajya kugaba ibitero kuri M23 bicira abasirikare. Yego. Aho bivugwa ko hari n'umusirikare wa M23 wahiciwe icyo gihe w'umwofisiye. Yego. Usibye ibyo bakoreye M23 nk'ibyo banisha abaturage, uyu nguyu yari mu bari barebereraga cyangwa bari bayoboye igitero cya FDLR na FARDC cyatwitse umusozi wo kuntura muri Kiroriro. Cyatwitse su umusozi n'amazu. Yego, n'amazu yari ku musozi wose. Yego, n'amazu umusozi wose uzuye amazu yarahiye ngira ngo ibyo bintu turabyibuka. Ariko mu Shakamba hari ibitavugwa. Yego. Hari ibitavugwa. Uyu mugabo amakuru ufite ari mu basahuraga inka ku Mushaki. Bamaze kwirukanwa hariya. Urabizi ko M23 yaragiye irisuganya uretse yari imaze kunyuramo kiriya gihe, irazamuka hariya habaye intambara ikomeye kuri uriya musozi wa Gicwa. Bariya bose irabirukana irabamenura, nibwo bamanuye bageza mu Isake, irongera bakubita ku rundi ruhande bazamura Rubunda, irongera irababaza ahantu ku Mushaki, ahantu bita kuri antene. Mu hantu habereye imirwano ikomeye nubwo tujya tuvuga ngo ku Mushaki kuri antene byari ibicika Mushakamba. Uriya mugabo rero yabaye hariya ari mu bibaga inka. Yego. Yasahuraga n'inka, yarazigambaniraga, ntabwo yazishoreraga, afite abantu bazishoreraga. N'amakuru twabonye twagiye dutangaza bazijyanaga n'i Burundi mu Shakamba, urabyibuka? Yego. Hari izo bajyanaga n'i Burundi bakazigurisha amafaranga make. Yego. Uyu rero yari afite headquarter Ikicanga. Uyu mu Majoro Ndikumana. Yego. Impamvu nabwiye abantu nimvuga FDLR nimvuga Ndikumana nkavuga na FDLR babizirikane. Wari kugira ngo aragaze ubu bugome bakoranye, ubu bwicanyi bakoreye abanyekongo bo muri Masisi. Yego. Ubwo rero ntituziye M23 ikizamumaza niba izamushyira imasisi, izamujyana imasisi akaburanishwa. Yego. Abaturage bakamushinja ari bo ubwabo. Yego. Sinzi uko bazagenda. Yego. Gusa birakwiye ko M23 yazabikora. Yego. Ikatubitega amaso. Uvuga Gasheberi, ndabona hari video ingezeho. Yego. Gasheberi ntari za Sarambwe zitambuka abaturage bazikomera mu mashyi. Aho bari zivuye gufata Mpanamo, Gahanga na Busishi. Ni ahantu hera cyane mu Shakamba. Najya ngo haba Gasheberi na Kasheberi cyangwa ni hamwe ni Gasheberi? Hariya bundi hari Gasheberi na Rusheberi ariko ni igice kimwe. Yego.
niyo mpamvu ubona abantu bakitiranya. Intambara rero ni uko imeze, ariko ntitwava ku makuru y'intambara yego tutavuze ku bawazarendo biyunze kuri M23 mu bice bya Rubero Ruofu. batagira ingano mushakamba. Abatazi Ruofu ni kiriya gice cya ngo ni Warikare, ariko ahegera Rubero. Yego, ku buryo n'inzira ijyayo uragenda wajya kugera Kanyabayonga ukinjira mu muhanda ugana ibumoso, ngira ngo ugakomeza utyo ukazagera Ruofu. uyu rero barimo major nako generali, ingirwa generali nk'ibisanzwe, yego, ndetse n'ingirwa koroneri. ngo ni benshi, ariko mushakamba urimo uravuga bake. Abo ofisiye ni benshi. Generale ni umwe. Generali ni umwe ufite ngo ni brigadier general. Koroneri ni bangahe? Abakoroneri reka nze ndebe. Abakoroneri ni barindwi. Baba barazihaye nk'abatera inyamimirwi. Yego, abakoroneri ni barindwi. abarete na koroneri ni bane. Yego, n'abamajoro bane. N'abamajoro bane, noneho hakaba n'abo munsi yabo benshi cyane. Bose hamwe bakaba magana abiri. Bose ni magana abiri. Barenga magana abiri. Ubwo ni magana abiri barengaho bake. Yego. Ariko ndabona ni benshi. Ni benshi, ibyo birumvikana. Yego. Makuru y'intambara twanayavaho tukajya ku bya Human Rights Watch n'iyi miryango mpuzamahanga ikomeje gutarataza mu bice M23 control. Yego. Ari nabyo bintu abantu bari buze guhuza, kuko bije nyuma y'uko byemejwe ko hagomba kubaho ibiganiro. Yego. Rero kuba byemejwe ko hagomba kubaho ibiganiro, bakahita batangira kuzana ibirego n'ibindi bashinja M23 bigaragaza ikizava cyangwa se ikizaboneka n'ikiziba n'inzitwazo zizatangwa muri ibyo biganiro. Yego. Gusa baratsinzwe, ntacyo kuvuga bagifite. Yego. ngira ngo aha ngaha rero tugiye hariya Lawrence Kanyuka, umuvugizi mu bya politiki wa AFCM 23, yamagana ibirego by'iyi Human Rights Watch. Yego. Bimeze bite? Yabinyomoje, ngira ngo ni inyandiko iri imbere yawe, twayinyuramo twihuta. Reka nyirebe. Hano ni umuntu wari unsekeje, abantu bagira ubukorikori. Yego. Hano hari ubukorikori busekeje cyane, ubwo ndabuguhaye. Reka nyirebe. Ni iy'icyongereza? Yego. Reka nyirebe. Ni aragira ati, we categorically reject the unfounded allegations presented in Human Rights Watch dated on March 12, 2025. Ati turanyomoza, turahakana. Yego. Turahakana ibirego bidafite ishingiro byagaragajwe na Human Rights Watch kuri itariki ya 12 ukwezi kwa gatatu 2025. Agakomeza ati, this publication is a blatant attempt to spread false information
mislead the public and serve the interests of Kinshasa regime. Ibi ni ibirego bikubiyemo ubusa. Ibirego bikubiyemo ubusa by'ibinyoma bigambiriye kuyobya abaturage, kuyobya abantu ndetse no guharanira inyungu z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yego. Agakomeza ati, our organization has never arrested, intimidated or persecuted any journalist or activist. We challenge Human Rights Watch to provide concrete evidence supporting its claims. Given the well-documented ties to the Kinshasa regime, Human Rights Watch's credibility is highly questionable. Baravuga ko AFCM 23 itigeze igira umunyamakuru. Yego. Mushakamba. Yego. Aha ngaha aravuga ati AFCM 23 ntiyigeze ifata umunyamakuru, ntiyigeze itera ubwoba umunyamakuru, nta n'uwo yigeze itoteza cyangwa ngo imwice cyangwa se undi wese ufite ibyo akora mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Yaba yicaye ari guhera kuri Micombero. Yego. Kandi ubu ngubu ari idegembye. Agakomeza ati noneho Human Rights Watch zatange ibimenyetso bifatika byemeza ibyivuga. Ubwo uzi ikimenyetso yatanze? Yego. Ni wa ntwara umugi n'ubundi watukaga Gisekedi ngo ni guverinoma defu. Ngo kuba yarapfuye ngo ni M23 yamwishe. Mushakamba niba aramubonye neza uriya mugabo yapfuye yambaye imyenda ya gisirikare. Harimo no kwibisha imbunda. Yafite n'imbunda yiwe. Ariko ngo ni umusivili. Yabaye umuntu wabo, baramufunze abo umuntu wabo kuko yapfuye ari kwiba. Dukomeze. Akavuga ati kuri ubwo rero nibagaragaza ibimenyetso bifatika bikoze neza, noneho ibyo ngibyo noneho nicyo kizaba ikimenyetso. Ariko noneho ibi ngibi ivuga bibogamiye kuri leta ya Kinshasa bituma icyizere cya Human Rights Watch kibazwaho. Agakomeza ati, we strongly condemn this misuse of influence to tarnish our organization's image. We call on the public and international partners to dismiss this biased report and instead scrutinize Human Rights Watch relationship with Kinshasa regime, which has compromised the integrity of its publication. Aravuga ko bamagana byimazeyo irikoreshwa uburyo Human Rights Watch ikoresha, navuga ni nk'ububasha bwayo bukoresha mu kwanduza cyangwa se ari ukwanduza, guharabika isura ya AFCM 23. Akaba rero bahamagarira abaturage bose ndetse n'umuryango n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga gutesha agaciro iyi raporo ibogamye, kandi bakanagira bate
bakanabona kugaragaza noneho ukubogama kwa Human Rights Watch aho ibogamira kuri leta ya Kinshasa. Ibyo bikaba byaratumye ubunyangamugayo bwa Human Rights Watch n'ibyikora buteshwa agaciro. Yego. The AFCM23 has always upheld press freedom and remain open to both national and international journalists. Media professionals are free to operate with liberated areas without restrictions, censorship, or imposed narratives. We strongly believe in transparency and the fundamental right of journalists to report independently. Ngo ahangaha aravuga ngo AFCM 23 ntabwo yigeze ihwema gukorana neza mu bwisanzure ndetse kandi ikomeza kuhora ibakirana yombi abanyamakuru baba abanyamakuru bo muri kiriya gihugu cyabo cya Kongo ndetse baba n'abanyamakuru mpuzamahanga. Abanyamakuru b'umwuga cyangwa se ibitangazamakuru by'umwuga byirisanzura bigakorera ku butaka M23 yabohoye ntaho bahejwe, yemwe nta n'amakuru bahatiwe kuburizamo, nta nayo bategetswe gutangaza. Ibyo byose barisanzura bagakorera mu bwisanzure. Kuri ubwo rero twizeye dukomeje ko gukorera mu mucyo n'uburenganzira bw'abanyamakuru mu gutangaza amakuru yabo nta kintu ntawe babogamiyeho kuyatangaza, nta kindi kibagizeho, nta cyugazi, agatangaza nk'abanyamwuga ku buryo bakwiriye kubitangaza nyine. Furthermore, it is important to clarify that on Friday 13th, February 13th, 2025, we publicly addressed through a tweet the circumstances surrounding the death of musician Indego. We stated that his killing resulted from internal conflicts among different factions of the Wazalendo militia and the ARDC, a fact that some media outlets have deliberately ignored in favor of misleading narratives. Ati kandi rero ni ingenzi ko twagaragariza abantu tugakuraho urujijo ko ku itariki 13 z'ukwa kabiri 2025 mu ruhame babivuze tunabinyuza kuri Twitter. Yego. Uburyo uyu mucuranzi witwa Indego yapfuyemo. Twavuze ko kwicwa kwe byaturutse ku bibazo birimo imbere byari hagati y'imitwe itandukanye y'abawazalendo muri FARDC. Iki ni igikorwa ibitangazamakuru bimwe byatangaje byayobewe bitigeze bimenya neza. Noneho ahubwo
abatangaza ibyo biboneye ibinyoma babyungukiramo baboneraho gutangaza ibyo bashaka gutangaza bitari ukuri. ngira ngo ntaho yagarukiye. Yego. Ariko Mushakamba aba bantu ngira ngo bateye kwibaza, icyo bateye kwibaza ni uko sinzi ko iki kibazo cy'uyu mugabo cyonyine aricyo kintu kigaragaza ko wenda uburenganzira bw'abahanzi bw'abanyamakuru n'abandi batandukanye bwaba bwibasirwa buhonyorwa. Sinzi ko ariyo ngingo bagenderaho bakavuga bati kubera iki giki cyonyine ni uko bimeze hariya hayoborwa na AFCM 23 nta burenganzira bwa cyangwa bagashingiraho biriya birego. Banavuga ko abanyamakuru ahubwo M23 ibishyura nka bya bindi byabo. Ikintu umuntu yakwibaza, dusubire inyuma turebe, hari n'ibyo twahereyeho tuvuga mbere y'aha ngaha twavuze byo ku nturo. Yego. uyu muryango mpuzamahanga ntiwigeze uvuga Mushakamba. Umuryango mpuzamahanga Human Rights Watch ntacyo yigeze ivuga. Yego. Yaracecetse, ibyo byarabaye baraceceka. Wazalendo biraba baraceceka. Ibyabereye muri gereza ya Makare Kinshasa biraba baraceceka. Wazalendo mvuze ariko niba abandi bo muri rya dini baraceceka. Mushakamba reba birimo biba muri za Ituri baraceceka ntibavuga. Mushakamba reba uyu munsi muri Bunia barasha abantu, n'ibindi byabaye na mbere, hari n'abo batwikiye mu mazu. Ibyo ntabwo bavuze kandi byaragaragaye. Byagaragariye buri wese, ntabwo twigeze tubumva bavuga. Ariko baravugira wa mugabo w'amadrede wa undi tuzi uriya wenyine. Ni ibisanzwe Human Rights Watch irazwi cyane mu bibazo byo guharabika u Rwanda. Yego. Nta gishya kirimo. Abavugizi ba guverinoma y'u Rwanda nibo babita abarya ruswa. Iyo umuntu yanze kubaha ruswa niko bigenda. Ikindi iyo umuntu abahaye ruswa ngo baharabike umuntu niko babigenza. Nta gishya kuri Human Rights Watch. Icyari ingenzi cyane ni icyo basubijwe kugira ngo hatagira abayobya cyangwa bajya muri uwo mujyo bagatwara inkuru zitari zo, kubera ko M23 yari kubitasubije. Yego. Naho iby'abanyamakuru ba Micombero se ko bakora kuki batafunzwe? Hari abantu baharabitse M23 nkabo? Nta nicyo babaye. Ntacyo babaye. N'uyu munsi bararya bararyama, nta kibazo bafite na gitoya. Hari n'abandi benshi no mu bayiharabitse. Uramuzi uriya Kayiko? Ibibazo byinshi yabatukaga n'amazina tutasubiramo, ariko uyu munsi aryamye hari igoma. Arahari. Yego. Ko batajya kumufata nuko babuze ubushobozi. Ibi rero ni ibirego bya Human Rights Watch bidashinga, bidafite ishingiro nk'uko Bwana Lawrence Kanyuka yabivuze. Ugira ngo ntitwagana no ku musozo? Yego, reka tugane ku musozo. Dushimire abari badukurikiye, tubashimire, bakoze cyane. Kandi nawe ngushimire Mushakamba, ariko twibutsa abadukurikira abakunzi bacu, abatarakanda subscribe bayikande, ikandwa rimwe gusa nta bwa kabiri. Bakande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru. Bakande share yo ikandwa inshuro nyinshi bitewe n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru. Banatwandikire badushyikirize ibitekerezo byabo banyuze muri comment. Turabashimiye rero. Umugoroba mwiza nawe Mushakamba. Yari Sentama akagaruka. Urakoze cyane Bwana Sentama. Bari badukurikiye bose turabashimiye. Mukomeze mugubwe neza, Uwiteka abahire.